Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahanyo Trap Integrated Territorial Organization kalarai ban yadbet ya karali persya kasino wat hadian balapan benau konrad ban kenran din ya kajing penyat ya kalai kasino hathamri boy. Nakalyang kaseng kalau ong ba kim shanya shu ya konrad ke sangma namar kisakhi baula thok ya kajat benri wat kajellahi barok kawai bat klem kanu kajing tho ne ka notification ka basai bakinom la ban priang ya ka tangha kajing keren. Syuk kuman syupen kan mau halor ke CAB, CAA, ukonrat uang baka jela Meghalaya kan lat na katakaan CAA, henry de ka parajong uhi ka agatha sangma ka bakersyan ya ka CAA, hapo parliament, bat na kalyang kaseng kakwa banyo jing syan na ka sorkar, bahatu ka jing pensangye no ya ka kasino, kadai haswa ni hadin ka jing ujor na kaseng, bat na kalyang kaseng kakwa banyo jing syan na ka sorkar, bahatu ka jing pensangye no ya ka kasino, kadai haswa ni hadin ka jing ujor na kaseng. Yang HITO hadian bagi lai lingba gelat petai kubor bawa menteri ramba konrat kongkal ke sama ula keren bawa pensange shwa ya ka anjung ko kasino lane ya kita ki license ki ban kod no tang hakikat ni ki kindat benai tengini kalian jong kaseng hi umbangi la pembenapan pa mane bahkan dal karali la ar tarik mentau benai kami niat beja karali kat ba kesorkar kampat ai lane kan tani ba ya kan notification la perlu pendang no ya kan ka anjung ka kasino te kumban sikon na shapi ki ba wa kumno min shania ya kan ka sorkar kusut kesorkar thok kesorkar syukur la shidep syukur wat iki reunion ru hadian ba kilawan bo ya ka dorkas ban persya halor kasino tapi kan mau hagapor bagi yakhi ya ka CAB ru uang ba kajalla mekna kala laj ka CAB henry kadai ka para jumuhi ka bakersyan ya ka CA hagato ka por hapo parliament te ngi kran be ka basai bu konrad hi dei ban pani de notification lene de ka order hagini kisi banwan lom kunta ngi na kaleng ka sen ngi yakhi tenga be kumba ka hito ka yang namar kari haga jingla lot ka hok bat shakri ngin yang ratba bet ladai banyale ngin yale bet ladai bani pene ka sarkar ngin pene bet kane ka korbo kalom ko basai yaga sarkar ban nai thok nai komik shu bani ladai phikwa ba ka jat benrio karlim da phikwa ka songsok songsngan hapo ka jala phidai ban penduk pendam bet bat kata kadai bet lingba phidai ban ai ka notification ladai ka order phidai ban buru public domain bat phidai ban tip shai ba nginum sangera bat minjat be hi takum ka hok ka jungi ka jong ka bri nyok tra ba ngiyo ro ya ka jela ka bokot ka busuba kumban jubab yang yo menteri pangba lagi hi ya ka jingkren ka jong pi mena ba pi ong ba ya kita gi kot ki slag e lang le shwa ban ujor kiseng balang kiseng reunion bat kiseng bofer tela daga dei sisa kunta balai pikan tat no ya ka Andrew jong ba adal ba katangi bu ge jingkli shapi ko basai par nai shu pembe kumari padba nai pembe jini seng malang ba ti seng reunion mi ba kat ba pim patai da kata ka notification lane kata ka order ka bapaka wat mot ka hito kan pendem hakmat jong ka MDA nabenta gari ba ka jet bedreu ngingin yang yale haban da yo ya jingjam mi bu ge jingkli ru yo kontrak kongkal sama ba gane ka dei ka rai ge jong ka NPP ban pensange shwane karai jong ka sarkar MDA katangi de benong ko basai ba phimdei ban syukran kulmar de do piong ban rai hapo kabinet ban la do pismo sha ba kwa ban pelat na ginyo ki kamsneo ka ha ba yadai ki khlai akan tu ya sarkar MDA ba ya bro khat kin ri phongot ba ki de ban khat ka special assembly ban pass ka resolution ba la kan do pendam no ye kasino lom kumta ni na kalian jungi ngin ya khi be hadu mandala bentuk pendam jagaan kasino hang ne pok jela jungi bat nakapor pilai hi bat pila sakhi hi menakan ne function sumur menteri uang kunno ba piye kita ke high level hangno kita ke high level bat kum kino kita ke high level henry tang hadian ka to kan nesni ni na kalian kaseng ngila yang ramba bat ngila pen iru yu ba kidon ki high level bat ngila juba biru yu bat de hagane gono nong rem ba kumnong ini shania ya ni sorkar kapala top pelen ji ki ba bat hadu taru
ngim phan ira ya ka jing khot jing suba bat ga jing bam sap hapo kaniga jilla bujuni. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.